wathi uyakhuluma ngithi uzinga kamfakanga bayibuyisele ayingibone ngithi ayibayifuna le nto wezukake ngibona ukuthi amaye kublind manje ngithi ayasambeni sosiyanda ayivele bangithathe sigazi ayifike edlaleni ngisigubhele vele masingadi sifake ethini lebhele bekunzima ngoba nileni nganamani nganombolo nidodwa lapho yabo yaba banisebenzisa hey lethi into esona yenza so hey mashelela hey yenza so I'm doing this for my nigga. I'm doing this for myself. Ngiyapusha ngiyapanda. so bakubiza ukuwe wayo ukuthi bafethu ngicela ukunike right Ngiyapusha ngiyapanda. Sengizama amaphoyisa afona isibhamu ngithi ngiyazama ngiyasifihla ithota kubekezelika ngiyashupha ngapha modern roof bhala khona libhaji yala belingabhajwa ngamaphoyisa wala ayingcine vele banika indaba usho ukuthi awukhona ukuthi ungayikhiphi right usibekezele lesimbambamba until akusilula bro bakwenzani da akusilula kushuthi bakubuza kahle indoda ithi isibhamu isiphike njengalesitulo njengoba ngihleli so bangikhafela la emuva yabona izandla ngoba sikhafela emuva bangikhafana la enyaweni bangilalisa phansi bathathele isitulo angishungulele phansi basifake la phakathi kwami lesitulo ngapha ngikhafile izandla nenyawo bathatha iplastic elinye elimnyama balifake la balimanzise bakugcokise lona balibamba bathi mawufuna ukukhuluma uzoshaya inhloko phansi masufuna usitshela uzoshaya kanjani inhloko ulele wena ubheke phezulu ulele so plate so ngamathumbu so phansi ngithi izandla sikhafelwe la ole plastic balifaka la kuwe wena na inhloko yakho la lo obahleli la esitulweni usebenza ngawe wena la naba abanye ngapha bakuceda umoya yabo ngapha le plastic ulele la phansi balifaka engubamba engibathe ngisho ngidayila ngiyawo ngithi hayi ngiyakhuluma shaya inhloko phansi bavulele plastic abavula plastic wathi uyakhuluma ngithi uzinga kamfakanga bayibuyisele ayingibone ngithi ayibayifuna le nto wezukake ngibona ukuthi amaye kublind manje ngithi ayasambeni sosiyanda ayivele bangithathe sigazi ayifike edlaleni ngisigubhele vele masingadi sifake ethini lebhende kubhe lapha khiphe basithathe angibuyisele emaseli engidlayele fike ifinali ngwejwe bangigweba shaya ngake angishaya 7 lapho least banginike 7 years kuleyo medal yini yenza ukuthi bakuthethelele kanje because bathi mawuthole nesibhamu esingekho emthethweni 15 or walivuma ngalivuma plus naye umfana beleze afuna ukukwenza kanjani so belinganamaqala lilahle isibhamu esinganamacala oh that's why ngoba icala bekabo ilavela yileli lalomuntu leli ngilenzile ngoba kushayele 7 iron bangishayele 7 ayifike ejele laseBackstand Bantinte shaye 5 ibala from ngakhe butuda 19 32 seconds. oh isehla asho ukuthi space sesharp shayele 7 akube 7 years ngishayele 5 years ayingiphume ngizela ngaphandle ayisayine iparola ngicede iparola ayingibone ukuthi hayi manje hayi isekho into engisazoyenza ukuthi ngicene uzamile yabo ngithi ngiyabheka okay nengcosi yami seyicedile isikole sharp nami sengiyagcola-ke lapho esikolweni uyile grand ayingifiki sengiyangcenga la ngaphandle sengishana amathenda sengibona ukubekezela nokushaya amathenda la elokishini yabo ngenza amathenda solo ngiyabheka ngoba ama-drugs naphakathi akhona-ke edanyana solo ama-drugs ngisawabhema nala ngaphandle noma ngiphumile qhubeke ngibhema ama-drugs kuze kufike manje esikhathini samanje ukuthi manje sengicabanga manje ukuthi
sekumele ngitshintshe ukwenza Ya vele kuyafuneka. bengikwenzile manje sekumele ngitshintshe ukwenza cala kwami-ke manje ukuziphatha kahle sengibuyisala uthando-ke ebantwini ukuthi nabo babone ne-trust ukuthi nayo ibuyile nede into enzima yini sengishayini ilokuyekela ama-drugs nokuthi bekela wami ama-drugs sengiyokhona nokuthi ngihambe ngiyofuna umsebenzi nisibane nami ngiphile ngincenge nje i-life Umuntu normal. incenge kanjalo. So ngifuna ukubuyela back kancane before sizoza elifini yakho soyiphusha now because leyo into yokugcina. So mawufahlaka kokuqala bekunjani phakathi eDanyana first time uzofahlaka kule 5i or uyafahlaka usolufahlaka zange ukuthi mawufika bakushubisele or bakutreat kanjani? Hayi ukutritheka zakube khona ngisho ukuthi lapha ngaleyo minyaka leyo ukutritheka mawumuntu ongananombolo. Sengisho before wena uzothola inombolo bekunjani kuwe? Bekunzima ngoba nileni nganamanombolo ninodwa lapho yabo laba abanisebenzisa letha into eso yenza so yabo ngiwashele la yenza so yabo ayinami ngibone ukuthi impilo leya ukuthi ngibalekele uqala wami-ke ukuthatha inombolo nami sengiyacala ngithathe ama-26 nginabafowethu lapho. So bakubiza or uwaya ukuthi bafethu ngicela ukuthi ninginike right? Bangibiza shuthi awuzeli zangazela shuthi babona ini ngendlela engiphila ngayo uyayibona ngoba level iyabheda abanye indoda iyalala nendoda lo angeke ngikufihle siyayenzeka vele into esifana naleyo. Wayibona wena or uyezwa nawe? Uyabona phela ngisho nawe uhlala sonke la uyabona ukuthi impilo yala so like njengoba silomile la eroomini kuba nombhede untanga sithele nontanga la kulombhede khona yini ningi lembhede la ningi lembhede ngisho embhedeni wakho uyazi ekhona uvala ngishidi ukuthi lo ngapha ngaboni mara liyasha la phakathi yala ngaphakathi siyabuya ke bamnika amagwayi bamnika ukudla baphatha kahle leyo muntu loyo thoda hayi mina ngiseloyo muntu loyo ngicolela ini ukuthi ukuthi ngcono ngiphenduke ini ngiwashele abantu impahla ngisibone amaphoyisa nami babahola amaphoyisa yakhona ngilithengele i-cosmetics yeah. So manje lapho eDanyana njengoba kuyi-square so nithi 4 room yini 4 corner yeah le 4 corner leyo so le nombolo ngoba bakugaya bakunikela khona nigcwele nonke or nendaweni private ethulile sendaweni private but khona la phakathi khona la phakathi yabona siba sodwa vele lapho bakunikeza bangena ngapha ukuphuma ngapha that's why bathi inombolo imnandi ebuhlungu ibuhlungu mangwakayazanga ngoba usayifunda uyayibona ngoba phela bakunikeza so akuvuse mhlawumbe akuvusa nasebusuku endoda manje into eso konje into enjani noma ubuthongo sadudu thatha iteki le ost size 10 mhlawumbe bayi-10 nabantu bokushaya 6 emzimbeni and angeke uyitshela amaphoyisa ngoba ukusonento obakunika kuqala vele uthathathile angeke ujike endleleni udalenta ngi-understand bayakutshela bathi igate longena liyi-1 lokuphuma alikho manje ngoba abanye bathi baphuma inhlavu ikhomba iphoyiseni or ikhomba kuphi lokho kwenzeka angisho awafani kunama-rough 3 kunama-rough 4 kunama-big 5 nama-26 shuthi imisebenzi yakhona ayifani kunama-28 leyo imisebenzi yama-28 leyo mhlawumbe bakucasha wena babakucasha bakwenzisa ini mina kimbe bathanda ini umcondo wami nokuziphatha bayabona ukuthi ayilo angakhona ukugoqa lapha uyakhona ukugoqa iphoyisa lamnika icathulo ukuthi abone uthola imali uthola something nami ama-26 ngiyavela na-something ngihareza kanjalo ngiyawasha ngiyancenga ngithole leyo nsango leyo egwayi ngimikisa kubafowethu nami bangiphe kanjalo until uzovele sowuphelele nami ngazi kuthe uma sengi-right sengiyazi hayi
seyimnandi-ke lapho that's why ngithi Imnandi, yeah. So seyimnandi yini yenza into ukuthi ibe mnandi? ukuthi sewuyayazi le nto ngisho So khona nawe abanye mabafika wenze kanjalo. banike nawo nawe sewusavuze uyazi ukuthi nabo ubra wakho awusasukeleki lula phela nawe ejele uyazi uyasukelana uyagwazwana kuyaliwa kwenzakalana. So mangabuza umbuzo wokuthi amajita lawa nenombolo and aphinde futhi abuye agange awabi ayaba nalomqondo lo ukuthi kuyafana noma ngiboshiwe mangifika le ngishaya inombolo. Uthi makafika le ushaya inombolo. Yeah, that's why mababuya ngaphandle still basaganga ngoba uyazi ukuthi makale akahlushi. Yazi makala ugangiswa yini uboshwa ile mithetho yale nombolo ayithethe. Kanjani ngaphandle? Ula ngaphandle kahle ukuthi wena ngisho umuntu oso wena kumele uhlale unalo igwayi, uhlale unemali, uhlale unesikali, uhlale uright ukuthi wena ubhayisiswa umuntu ongana nombolo makakudelela ungamgwaza uwenzeni uyoboshwa ugcinise inombolo yakho kanjalo uyelela uphela khona ejele. So once wangaba nenombolo la eMzansi any prison apply konke sekusiviko sakho leso sala mhlawumbe ungaboshwele eDebele into yongena ngayo uphakamisele u6 wakho uzobathola abashaya abanele nombolo efana neyakho yibo bazokwamukela angeke uhlukunyezwe. Yeah angeke uhlukumezwe uzophatheka kahle sona abafowena ngisho. Yeah. So ngoba izinto wena ezibhaya njengoba ufahlakile so yini into entsembuke wayibona usemadamini washo ukuthi esanda shubile la le ndawo le kahle kahle kusindawo yokuphila abantu yini into ke wayi experience la? Yeah, into enga-experience ukuthi mawulapha vele kunzima bra wami ngoba kumele uzwe iphoyisa and bazokuthola nensango uyazi ukuthi uzokhawatsheka ngapha i-ghost yabo sinabantu asifani khona abadaya abanye bayagwazana babashaya bakuthathe babuse emakhulukutu omunye bakubamba mhlawumbe bakubamba nama-drugs uthengisa ama-drugs bakuthathele ama-drugs ushaye uye emakhulukutu bakugwebe kumele isigwebo sakho lesi ongene nangazo. Sorry. So manje after all that because bosozochaza indaba yokuthi ubuyile roundini manje so uyafuna lokuyeka and nesipano cishe wasithola ngendaba yokuthi uyabhema thola ukuthi sekuyaphela kanjani. So manje yini into oyibhekile wena kuyi-way forward? I-way forward engiyibhekile ukuthi into engiyicabangile makuthi izongiphumelelisa ukuthi njengoba attenda meeting busy ngayo ngi-attendayo abazosisiza khona ukuthi bazokhona ukungijaja bangise i-rehab bangitrain ama-drugs bangijaje bangibuye i-rehab bangifake emsebenzini nami ngincene yile ndlela engiyibonayo ukuthi hayi impilo yami lapho izoba right into engiyidingayo manje le. So manje ngoba ngifuna ukubuza just cause khona umunye umjida owafahlaka bathi ushise i-parliament or something in Cape Town. So lo mjida lo uthi yena the only reason enze ukuthi avume icala ukuthi bekafuna ukuthi ngoba la ngaphandle akathola igawula akathola indawo yokulala ulala estradini. So sometimes ucabanga ukuthi ezinye igebengu ziyaba nalo mqondo lokuthi zigange because of zifuna ukuthola into yokudla zifuna nendawo yokulala or izinto ezinjalo safety kanjani? Hayi kushuthi lo ucabanga into enjalo ngasho ngithi usaba ukufesana nempilo la ngaphandle. Yayibona ngoba kona uyafana uzobuyela ejele ahlale bamphakele yabone ukuthi right inkinga yoba ikusasa lakhe liyo kanjani ukuthi yena ufuna ukuba njani empilweni lapho hayi angiboni ayisinto right njengayo umjida sekazisola ukuthi vele bekasasholeni kanjani ngoba kusho ukuthi ngaphakathi akukho isi right into njani impilo la ngapha kanje.
So manje since wena ugangile bra, wena obviously ngiya-understand ukuthi into ekugangisile indlala eshardini. Uzama ukuvala i-1-0. Yangithola. So manje lezi ezinye iy'ntwana eziba involve ema-drugsini emakibo ku-Grand, ucabanga ukuthi zenziwa yini? Mangicabanga mina ngowami umqondo labo wenziwa nje ngasho ngithi hayi ukusukela uthanda izinto wenza into nje angazi ukuthi why azangena ema-drugsini ngoba i-drugs waze walibhema vele iphuma ngeyisabalula uyayibona usafuna ungena e-drugsini kahle kahle usokwangichaka ngoba kumele babone ithi and nina akukho enibone kibo thina akukho esibone kibo njengami kube ngabona ungena kwami ema-drugsini kube ngangena ngibona ukuthi ekugcineni kunjani bengeke mayibona i-chance yabo banelakhi ngoba basibona ukuthi ubhuti bethu bayabhema mara ukubhema kwabo kuba nzima usagezi abanye bethu abasathuta usagezi uyaganga usahlala ekhaya awusathenjwa usempilo eGrand. So manje ngoba ubonile bra ukuthi kumele ucishe wathola isipani wavinja ukuthi bowunkawuzile but still usankawuza yini enzima ukuthi ujinde? Ubunzima bokuthi ngijinde abukho ngoba maye vele isifiso sami ngifisa ukuthi ngiyeke ukuze manje kube nzima nje ukuthi iphume lento ile thuba leli ngilidingayo lokuthi vele ngithole i-chance ukuthi mhlawumbe ngi-rehab bangitraine lento iphume lapha ngicedile ngifestana nempilo ngoba yona ekuphumeni kwayo ayiphumi kamnandi yabo kungcono uma une-backup uthole leyo medalini into ebuhlungu ibuhlungu vele ukuthi iphuma kwayo iphumi kamnandi. So yiyo into ekhawajayo. Into ekhawajayo. So manje ngoba wena bra umuntu obile ema-drugsini and uyafuna futhi ukuphuma uthi kunzima ngoba awutholi imethodini. So akukhonakala ukuthi mhlambe mawuzoyeka kube ukuthi maybe nangabe boshaya 3 lento boyishaya so ushaya 1 uyehlisa kancane kancane igcine iziphumela akukhonakala kanjalo. Yakhonakala kanjalo and ifuna mawuyeka ukuthi kube nabantu abazumuntu ozokunakelela yabo kanjani ngoba udinga ukuthi mhlambe udinga ukudla okusonke into eso ngoba kunokudla ongeke usakudla vele into ozozidinga so ngoba njengamabhaba mase uyekela lento ushuthi nama-appetite konke uyayibona ya mhlawumbe ngikhalela ibanana yabo ngikhona ukuthenga ngikhalela lokhu ayengicela umdoko ayengicela lokhu uyayibona udinga into ezifana njengalezo. So ngaphandle kwaloko angeke kube lula ukuthi ujinde ngaphandle kahle kahle udinga i-support wena straight into engiyidingayo leyo. So konje mngani uyeke kanjani? No method, no rehab, no nothing. Nangabe yakubhora vele bosokhathele. So ivar lale ngiyokuthi mawufuna ukujinda kumele kuphume kuwe makunabantu bafuna ukujindisa ngeke uzojinda. Ya kumele kuphume kuwe enhlizweni yakho. Fana njengami abazali bamdala bangikhuza eyekela ama-drugs. Ngizwa mara kimi enhlizweni singakafikanga lo. Kwaze kafika isikhathi samanje njengoba sekufikile ukuthi manje ayisikhova. Nangabe mhlambe bakugaya i-chance ezuma vehicle lekasi iphola igasi lakho yaninqanywa. Bathi sigaya i-chance mfethu ukuthi uchintshe i-youth yamanje njengoba ubona ukuthi everything is about drugs. Yini wena mhlawumbe ungayishintsha to make a better future for you? For you ukuthi ingabhema ama-drugs. Yeah, like even though maybe bangankawuza but bangabi as much as njengoba thina sifunde nabo sibabonile. Ngoba ekugcineni ukuthi once wayibhema angeke ube nokungcono. Ne. Ya ngeke ngoba uyayibhema le. Athi kwenzakalani yini into eyenzakalayo yenza ukuthi ingayekeki la thing njengoba usho ukuthi once wangayibhema ungenile yini enzima
ukuthi ngisho uma ubhemile urayidi lento seyisemzimbeni ngisho njengasekuseni mhlawumbe nakho ngiyavuka wamvuka umzimba uphansi amehlo wami awaboni kahle wahlangana nelanga nje inyembezi ziyazehlela shutini inyembezi ukuthi uqoqe nomuntu umamele nje awukho unayo lento leyo mara once masuyitholile lento uyangena emzimbeni buyela-ke esimeni sakho futhi dangerous ngaleyo ndlela leyo ukuthi once wangacala awusakhoni njalo vele into wena ushayile I want to kiss you, Mary. Oyingithi kuphela once you kiss you married straight bro. So manje njengoba uthi uyazama ukujinda kuba nzima unkawuza ini no manje ngibhema i-China neRope. Why ungayenze i-1 kuzo zoyi-2 uzenze zoyi-2 noma bengizenza zoyi-2 mara manje njengoba sithi sengeka kusho ukuthi sengiminusile ukuthi kwehle nale ngelanga iRope sengibhema kayi-2 by-1 i-China ngibhema kayi-2 by-1 akusafani nalokho hour ne-hour kusomfaka njengoba last bengile downini nabo Vusi nabo bani usogusha and all that so lento lezi bazenzayo does it help ukuthi mhlambe nawe nizibone nilunga lomphakathi zona ziyasiza ngoba zisiza kakhulu kimi esayidini lami zingisiza ngani ngoba bengifisa vele ukuthi mangathola i-chance lokuthi ngithole wanginceda ngiyi-rehab ngingasabheni nayi i-chance bengiyidinga ngoba kube nami benginemali ngabe mhlambe imali yangisabheni ngoba ngabe ngakwenza ngemali yami ngazisema-rehab ngafestana nempilo ngasebenza. So but now already for ukufacea impilo, let's take for instance uyayijinda isibani ungasitholi lula, are you ready ukubhekana nempilo soba ungabalekela amaphutha wakho nenkinga nge-drugs? Hayi lapho ngiready 100%. So mhlambe uever maybe uke wamkhawatha ngaphambilini ungathanda ukuthini kibo abantwini mhlambe uke wabahlukumeza abanye bayakwazi abanye abakwazi? Kulowo ungathanda ukuthi kulowo ongakwenza isandla phezulu ngixolele ngoba nami ingqondo yami ingqondo yami straight ingqondo ukuthi nama-drugs mara kodwa manje nami sengiyazisola ngifuna ukuyela ebantwini lapho trust abanye abantwana abakhulayo bafundiswe ama-drugs awasi-right. Any question Machita? Okay. Mabuza. Kwenzenjani? Uyabuza wena. Kwenzenjani uyabuza? Okay mfethu, no akunajive wena Prime, ngibonga kakhulu ukuthi uze lana uzobika idaba lakho because kimi lokho kuyaprove ukuthi you really want to change your life. You really want to do better njengoba usho yabona. Because umhlaba wona uhlezi ready for everyone to change. Ngithola because nathi kube siyakhona amandla khona bengeke sinibhekele phansi bisokhona ukuthi personally mina bengakuthatha ngento mfethu nayi ngijinda sibone ukuthi impilo iphusha kanjani yabona. So mfethu anyway, thank you very much. Ngibonga kakhulu futhi. Yeah. Yo guys, I would like you to thank whoever who were able to reach this stage of an episode ukuthi umjida abeke udaba lakhe because nami ngithe mangimamela uyamamelela mfethu amajida ayakhombisa ukuthi ayazisona, ayakhombisa ukuthi they really want to stop using drugs. So mfethu, let's give them a chance sibone ukuthi impilo izobaphathelana because amajida sewahlonza sikhuluma bahlonipha wafika ama-drugs sekukanje. So mfethu ngicela ukuthi sibabekezele namajida, hopefully things will turn better and sikwazi ukuthi sibe proud ngabo. This is Wolf 925 signing out. You know, we're doing it like we're doing it for TV, the podcast that other podcasters watch. So get out. Pushing your pan,